pihak dia grupnya lembaga bantuan hukum Kesina Tewa nilang lebih nah ya kan juga Pak Iman kalau nah ya ya ada jangan ya kalau lihat video nggak posting cerai kan nggak kan ngatain kan lembaga bantuan hukum yang nggak tahu kan ya kalau yang ngambil kan ya amat ya oke kan jadi nggak salah ya ini nggak tahu tuh misalnya kalau yang dia kalian saya juga kan ada ya lo ya nggak mau kan kau sih ya gimana kau ya ini kan jinjau ya yang lo ya Lihat mau aja dia sih ini hama masih kalian kan mau gitu sabar aja lo ya kan cuma ngeliat sama yang aku ya ngekrim si sekolah isi aja bang gitu ya trong ấy còn ai liếu gì đó rồi ya nghe mình chia như bằng cái trong kiểu vậy này hả như vậy trong kiểu vậy này ôi gà mẹ rồi chỉ có cậu của nó giờ rồi không có điều của nó trong này của mình không có ya ini batas juga juga ya mau kelewatan batas tapi ini kelewatan batas tetap masih sikat juga loh ini juga ambil jauh sini lagi
你可能會保你到咯。你愛上台咯，仲愛感謝咧，名人真係沒有你搞的，你把我安吹你係咪啊？保持好佢，你你是有一些力嘅樣嘅，你個定價係發生係咪咁樣？你看 cream sus pole ya, ya, cream sus pole media pers, kuasa hukum ya. Di sini konyen mulai dan dia mai, nah, ini juga begini hot dulu ya. Ya, ini memang kita tengah isap ni kan. Nah, benar kan begitu cipin kan. Jadi kalau itu, dan ini masih terus ini kurang ajar. Ya udah nanti bicara sama pimpinan saya aja. Ini mau lanjutkan juga, lanjutkan aja lah. Ini bang hak ini loh gue, ini kan jual aja. Ya mau pengen loh gue, gue kasih tenang. Chỉ chỉ là việc tình yêu chuyện, nhưng chúng ta còn chỉ có chút đó, chút gì đó, thì ngay nhìn nó, đi ship ngay cho anh đến từ rồi, trả lời ngay bất cát đó, nhưng chúng ta không nghe gì à, để uy thân à, ngay cả những cáo, mà chính là những cáo, những gì à, là những cáo, nhưng mà những còn những mấy phiêu chuyện như này, chẳng nhận ra vào rồi, phải thấy ha, những chuyện gì hàng ngày, những sinh hoạt mình như này. Ya, tengah mayu minum ya, một cái họ cho cảnh sát, cái hắn là ngày gì mà chân nhớ, khi nào một cái họ là cảnh sát như bình thường rồi, ở bên Nam mà có chung nhân họ nha, thế mà, như đó, như anh cảm thấy nhiều rồi, như cảm thấy gì à, Israel ham mới cái nhà còn những cái gì mà tapi itu kan bebas ya pak mau punya kau pun kami jangan demikian bisa kai trong sau cái gì ya lah rồi đi nào ya kiểu họ mà à mình chén mình thật mạnh nha siêu gì đó đi nữa cầm bộ như rồi cho bây giờ những con mỗi gì cầm bộ như cái này như con ấy quay ra sự cố phụ nào à nè cái anh từng nhiều cái nhá còn mình phải là như cậu như họ còn như nói cam một còn cái cứ ở chỗ như sở sự với bộ như giúp bớt như vậy nghe tôi là những tim này ấy à nhưng mà dọn cảnh gì nhưng mà dọn cảnh chỉ có biết nhưng dọn cảnh chỉ ở ya你喜欢吗？还是喜欢啊？人真喜欢你哦，你看看冇呢？唔係，我喜歡的話，看你睇下佢。你中意帶上好多，thật mà là nha. Như này sao gì? Như này sao rồi của nghe hạt như nghe muốn hạt như rồi. Như sợ hạt này mấy, nhưng mà nó hạt rồi nè. Chẳng ngay chỗ里边còn là như chỗ bên dùng còn là ở chỗ里边dùng còn là như đúng ngầm nhẹ. Đừng như chỗ mày đi bay như chỗ bên dùng còn là mua na. Ngay nên đang nhiều sáng chỗ nhìn ngay như đơn cả mà còn đi bay này. Đừng như nên đang ngay sắp thì ngay là chỗ bên còn là như là cảnh cáo mấy rồi á. Nhiều ngày họ có ấy, sắp bộ như đơn là nhất trời à, như từ sử dụng à, như từ này à, như bám đi ra. Nhớ buổi đi giúp ngã buổi tiếng của tôi nhai nhớ nổi xỉ như ngay cả như cậu này sai bộ như đi bộ nhé chứ nó bị bỏ chú kẹo như thế sai bộ lộ bị bỏ vậy chỉ có sợ là gì vậy chưa thế nào ya oke ya lanjutkan ya ini yang masih korong jadi nggak sama saja jika nah ini hadir
Mà chỉ có này cái khẩu rồi. Trong cái cầm sông sánh sống cầm cái sử dụng còn phải làm gì à? Ngay cầm bằng cách nhiều xíu cái cầu nhưng còn nào rồi. Ngay còn cái cầm tự nhiên cũng phải cái cầu. Ngay xíu như kiểu đó cần làm chuyện ngay một chuyện. Ya. Tapi còn nhìn thật là nhanh không? Như bạn hạt nhìn ấy, như này xa. Nhìn lùi rồi, ngay trước nhìn lùi rồi, nhìn chi à nhà. Như bạn nhìn yếu chỗ này, mà tiểu sĩ nhà này à, ngay tiểu sĩ nhà này rồi. Thì được hết ra. À, còn nhiều chỗ là chỗ ấy. Như dùng bây giờ kiểm soát như còn, bây giờ kiểm soát như ship bộ như cái này cái xong thế. Ngay giúp bù thật rồi. À, vậy cái này nhìn trên con hàng lòi nhau xong thế. Các bạn tôi sẽ thấy gì nào, nó thấy nào được nhưng mà nhìn này cái này. Cái gì nó rồi về đấy. À, nhưng mà cái bao nhiêu sợ là thật là như sợ trong này này, ngay bên trong này, ngay cái bài trả bằng là media press cream spa là cái gì, ngay cả như cầu này, ngay sinh nhật sinh là mình dành cho à, như giống sinh luôn à, em luôn, như vậy chất một phần nào lên này, nhá, chính chất người ta nó mới xin đó. Ya tidak kenal kalau tidak. Waktu tambah susahnya ya tidak kenal. Còn nếu còn không về, những chuyện mình nhớ thầm trên người dòng. Các bạn ta được cái gì nhỉ? Những cái cầu này rồi. Như xong cái to. Chứ nhau rồi. Đã có cái sản đấy chứ. Dạ, rồi ạ. Anh cho phải đồng như thế. Karena phải rồi itu lima. Kejadian yang ini pongai memang dibawa lho. Memang dibawa ngai kan minci. Ini mới bỏ, muốn kan ngày cuối cùng ăn bộ như thế này cái chuyện khỏi rồi. Anh đang ở dưới là sẵn rồi. Nha. Để ngay phải sẽ bị xào rồi. Nó sợ sẽ xào rồi. Nha, những chuyện này câu như là rồi, như là những cho cái sợ sẽ như là rồi. Để chỉ các tuổi rồi nè, cho muốn chỉ các những gì được hay. Cái gì mình sửa là cái thiên sửa mà, nha. Ni kan di sini emission ini dia yang lebih. Nah, itu aja udah. Jujur. Ngay coi thấy vi phạm. Ini kok nggak tahu lulian kan? Ini bisa hadirkan ke pemilik lulian mana? Oh iya, ini kan posisinya kongsinya. Tapi nggak bisa menghadirkan lah. Apakah nggak tahu lulian? Nggak tahu lulian apa? Ini bisa menghadirkan mana? Bahwa nggak tahu lulian mana? Paham? Tidak bercerita tangan. Dan ke pemilik siapa, tapi nggak bisa menghadirkan dengan semuanya yang tidak ada rekayasa. Itu murni bukan terlulian loh. Paham? Ini main jiwa sila kampung ini, dia main kekal dengan ini kok.
tapi ngani minal sogoy murni loh, dan tidak ya membohongin hukum loh. Pasti kamu jujur apa adanya, tapi ini hati kalau begitu aja ya lo ya. Để truy coi với họ nhưng cũng như mà mình sống lên ya apa kau ngatu saksi semuanya ada kasih dulu họ ini cuy siap-siap aja loh. Mungkinnya sih saya tahu loh, mungkin sih si kangkung masa sih ngai sih mata loh loh. Kalau sih kalau dia kejadian nanti sana, nanti di sana, ini hadirkan di pemilihan, wah, seorang yang naik ya, tapi tidak bisa menghadirkan, mau korban, dia rangkai kata, ini silat lidah, hukum yang akan berbicara rumit. Tapi kalau nggak bisa menghadirkan dengan apa adanya kejadian, itu bukan pencurian, habislah kau nanti. Ya, dengan fitnahan kamu ke saya, oke? Gimana saya jago kan? Kamu bikin hukum ya? Nah, udah hebat ya, ada kenalan begitu. Mainkan saja loh, ya. Ini siapa sih? Nah, hanya manusia bajingan kecindangannya. Ya, gitu aja. Ya, rupiah. Ngay cả như còn chính này rồi. Ini kaitan saya nggak bisa hadirkan saksi ya. Kejadian tempat perkara. Tapi Anda berani menfitnah dari lab saya dan diposting lagi di lab ganda lagi, menfitnah saya. Salahnya aku durian, kau hadirlah korbannya dengan saksimu. Ya, jangan hanya mulutmu manis doang, pintar-pintar merangkai kata, tapi saya akan menghadir siapa pemiliknya. Paham? Dengan saksi-saksinya dan bukti sejelas-jelasnya itu. Apa itu tidak ada hukumnya lagi? Itu bukan rekayasa loh. Anda jelas menghina saya, Anda jelas menfitnah saya dengan semena-mena, hanya dianggap hiburan. Anjing juga kau, dan begitu. Ya iyalah. Kita sama-sama buktikan aja. Kau kangkung kah, aku yang kangkung. Ya, kau bermain, aku nggak main sama kau loh. Aku nggak kenal kau loh. Ya, Pak Iman, mudah-mudahan nanti Pak Iman udah lihat live saya. Saya mau nanti telepon dibahas lah di messengernya. Ini orang udah kelewatan banget Pak. Saya mohon penasihat hukumnya supaya staf Bapak. Ini orang mesti saya serahkan ke ranah hukum untuk keadilan. Ya, karena di media press jenis seperti itu, meskipun sebagai kepala cabangnya, saya tidak boleh mempermalukan namanya lembaga hukum, tapi saya difitnah. Setelahnya live stream saya itu sampai diposting saya itu mencuri durian. Ya orang nggak tahu itu duriannya siapa, itu keluarga kita. Jadi mulutnya udah sangat kurang saksi tidak ada, bukti kita lengkap, dan pemiliknya ada. Itu keluarga kita dan sahabat kita. Itu mutlak, sangat murni, bukan kejadian pencuri. Tapi orang ini sudah berkali menghina saya dan segala macam, banyak. Harus kita berantas kayak gitu. Dia selalu mengakui punya kenalan oknum, mungkin bisa nge-backup dia Pak.
Ya, dia salah nggak pernah sadar. Ternyata dia bisa mainkan hukum. Banyak informasi bocor juga dia. Kalau saya berbohong, saya siap dihukum berat-beratnya. Tapi kalau dia menfitnah terbukti bersalah, biarlah hukum yang menghukum dia seberat-beratnya. Kan begitu. Jangankan hanya dia bermain media sosial, bukan manusia. Kita dianggap binatang, dia enak-enak menfitnah kita. Ya, dia benar-benar membungkam nama baik saya. Dengan fitnahan sesuka-suka dia. Orangnya tinggal ditebas, Pak. Nama akunnya banyak, akun siluman, dia buat bully-bully orang. Nanti gue kasih tahu informasi selanjutnya. Izin, Pak. Ya, oke ya. Oke. Ngày cũng sự gì vậy rồi, nên lép cái này cũng thằng ngày muốn cảnh cầu rồi, ngày muốn cảnh cầu rồi, nhưng mà các bộ những con bằng liền của thằng thì mọi người mình bảo salah nhưng tak salah. Media press lu tak incang loh, ada kriminal khusus polisi, tim suspol loh, ya. Tahu hal di kami. Ya, ya, siap-siap aja. Nah, saya lihat di media press tim suspol, kriminal khusus polisi ya. Paham, loh, main dosa loh, menunjuk nih loh. Karena kamu udah kelewatan. Saya hidupnya aman damai loh. Lu bikin hidup saya selalu begitu. Ya. Iyalah, proses lah. Itu sudah sangat jelas kita bukan curi. Iyalah, padahal kalian semua tahu. Sudah sangat jelas itu pemilihan keluarga besar saya. Masa nggak ada keadilan? Pasti ada lah. Saya percaya kepolisian pasti ada memberikan keadilan. Karena tidak memandang bulu maupun pertengahan. Karena sudah sangat kurang ajar. Kita nggak pernah mengganggu dia. Sudah banyak hinaan saya beri kecelakaan segala macam. Sudah kelewatan dia. Ya lebih yang santai nih tadi. Nanti yang ikut ingatan UN. Gimana lo di pasien? Pak Iman nanti tolong ya. Mohon izin Pak. Dia masih undang terima kasih. Nah itu dia minta, mungkin misalnya kau kali itu yang dia, ya pintanya. Mungkin mereka kau siapa? Mereka kau deh, mereka dikunci ni lah. Jangan tahu. Dia lembaga krisis kalau menjadi saya. Ini mengingat data aja. Ya lo koi, nghe ho, em muốn câu chuyện gì đó đến ngày mi chủ, ngày mi sáng chín kiểu chứ. Cái đồ chỉ còn ta aja. Ya. Ni banyak boy me. Ni banyak anjir jo me, chính xác à. À, ni cậu đâu cũng tự nhiên này sao vậy chính xác. Ya. Cầu miệng ada nói là vậy, mới còn cầu cú, con này sao cú người lớn được chẳng à, nhưng vẫn mình là vậy cái trong đấy, cầu miệng à, ngay từ hắn nói đặt nhỉ, iyalah, kan labnya kan ada tadi siang, nggak ada tidak hapus, dan buktinya udah ada saya posting, ah dia ngomong apa kan udah kita ngomong. Itu kan suara dia. Ya, otak pencemarannya kan dia. Ya kan? Dia merasa ada kenal oknum kan selalu dia bilang. Ya, buku mungkin bisa dimainkan kan sama dia. Kan nanti saya mau lihat zaman hukumnya gimana. Ya. Karena dia merasa tuh hukum tuh kayak punya bapak dia lagi.
Pak Iman, ini yang namanya akun Cian hari ini menizin Pak. Dianggap saya mungkin sampah kali Pak, atau binatang busuk kali. Setiap live saya itu digandeng, difitnah-fitnah sama dia, ya kan? Fitnah-fitnah semua netizen dan saksi-saksi yang ada di TKP tahu masalah ini. Menghina udah bukan dari akal sehat manusia, parah banget. Ya lapor lah, ini saya nggak tahu. Mohon izin nanti kita komunikasi di ini Pak, di Messenger. Mohon izin penasihat hukumnya Pak, bantuannya secepat mungkin untuk segera lapor orang yang bersangkutan ini atas nama akun Cian dari sini, namanya si Cukupin, tinggal ditebas ini. Karena selama ini dia sombong Pak, mengenal oknum dan selalu merasa tuh tidak punya kesalahan. Ya, jangankan nyawa saya pertaruhkan, mati pun siap saya pertaruhkan. Kalau saya yang salah, mati pun saya siap. Tapi kalau dia salah, biarlah yang sebenar-benarnya dia tahu hukum seperti apa. Hukum itu tetap hukum, bukan karena hukum itu bisa diatur-atur sama dia yang nggak punya kepentingan. Malamnya Pak izin. Tapi kan semua kan nggak, udah tahu jelas-jelas kita live stream lagi mau penyelesaian masalah keluarga, masa kecil aja. Karena pohon durian itu yang tanam itu adalah almarhum kakek kita sama orang tua saya, kakak saya sendiri, dan ada 1, 2, 3 pohon itu punya teman kita yang pernah kita kenal, dan itu tidak ada masalah apa-apa. Masa di lab saya itu hanya untuk membantu menyelesaikan masalah keluarga, dia langsung publikasi secara ganda itu formalkan saya. Caranya hukum di Indonesia ini bapaknya bikin kali Pak. Mesti ya juga nggak bisa sih. Bapaknya yang bikin, soalnya saya dianggap itu hukum tidak menerima laporan saya Pak. Karena dia bisa mungkin sistemnya bisa apa atur masalah tentang hukum, soalnya laporan itu nanti nggak bisa ditindak gitu. Itu mereka selalu ngomong saya Pak. Tapi saya sih nggak percaya lah. Saya tahu pasti ada oknum penyidik dan dari kepolisian itu yang baik lah. Ya izin Pak. Boleh Bagus. Ya Bagus ya. Itu udah izin baunya ya. Karena sudah berulang kali kemarin dia nentang saya. Soalnya saya takut sama dia. Dimanapun dia jekin saya. Ya kan, orang manusia normal aja punya emosional. Ngajak ketemuan dia makin jadi. Akhirnya saya tanya dia mau nggak, dia bilang oke. Ya kan, saya bilang tunggu di Singkawang. Dia nantang saya ke Pemangkat. Dia sampai Pemangkat dia nggak muncul di olok-olok Pak. Ya kan, kayak hukum itu dia bapaknya. Benar. Kemudian kemarin ketemu saya habis dia Pak. Nggak berani ya. Kenapa nggak mau? Saya kan juga mesti lihat kesabaran dulu ya. Ya tapi sabarnya juga ada habisnya gitu. Jadi ini nggak bisa sabar lagi loh ya. Makanya dia mau tes LBH gitu lah, LBH gitu lah. Jalannya dianggapnya kayak tong kosongnya yang bunyinya doang. Lagi tentang berurusan tentang saya itu dipercayai sama Pak Iman sebagai media press Pak Cabang di tim Suspol di Singkawang. Dia kayaknya tuh menganggap kita tuh bongbong punya ya. Ya biarin aja. Dia fitnah aja. Ada buktinya santai. Ada tadinya. Kurang aja tuh. Kami lagi Bang. Ya. Enggak ada minta maaf. Proses hukum. Ini kan tahu sendiri. Itu jelas-jelas kita bukan curi. Betul? Kita bukan curi loh. Benar nggak nanti? Itu curi bukan tadi? Jawab. Hah? Jawab dulu. Kalian lihat nggak tadi? Anda sampai mau beli durian aja, mau kirim ke bagiannya aja, bisa bilang nanti saya tanya orangnya. Apakah itu mencuri?
Ya, nggak usah minta maaf. Dia merasa sombong bisa laporin orang terus. Karena hukum itu kayak punya bapaknya. Dia sebenarnya yang salah loh. Dia yang salah loh Pak, kemarin Bapak pergi terus. Dia suka mengganggu orang. Bikin siluman, nyerang orang, ngefitnah orang. Ya, pokoknya ucapannya tuh selalu tuh kayak nggak punya salah aja. Kayak sok tahu aja. Karena dia merasa banyak kenalan juga Pak. Ya, tapi saya masih dan penyelidikan mau ya mencari informasi siapa di balik apa backingan dia. Masa tim sport kita malu Pak. Ya lo gue. Oke lo gue. Ya. Lagi BKPW dong. Nah. Ini bukan penyidik. Intinya pencemaran nama baik sudah ada. Fitnahan. Kau carilah KUHP. Semua nanti kan banyak juga. Pokoknya dia mengganggu. Mencemarkan nama baik. Ya. Karena dengan niat unsur kesengajaan. Dan berulang kali diterus-teruskan. Dengan penghinaan-penghinaan dia. Ya. Mengganggu aktivitas kehidupan saya sangat terganggu. Oke, pemimpin udang akan kita takut buah aja, itu aja. Mungkin mudah-mudahan kim jangan ngaji kamu. Nghĩ không hiểu, mình không hiểu. Nó chính nó sẽ là theo vậy lắm. Gimana mau kita pasti berkawan gitu. Kita pasti berkawan gitu ya. Nah,มันจะกลายเป็นJadi ya, bentuk tina, jung tina, masang beki. Dia cincin ya loh gue. Cincinnya tuh kok aja gue. Dia betangnya. Ya, dia betangnya. Ikan kuasa pun dia betangnya. Sehingga lu ini loh gue. Ya, kalau Pak Iman kan yang ada. Sehingga lu ini. Yêu gà gì liang, yêu gì liang. Sùng phố đó, rồi bị sùng phố đó yêu. Yêu nó chứ, cái kêu bị con cái thằng này. Chính đó. Bao nhiêu sự này ra đó là ca cái chỗ tí đó cũng bị ca kêu con cái thằng này. Em mới hạt như thế đó. Santai lah bro. Santai. Mong gì cũng như vậy. Làm chia sẻ. Nah itu dia lembaga hukum mulia aja, mulia. Ya, tapi aneh. Karena itu kalau lihat dari lembaga tuh tim sport tuh micin nó chuẩn bị cuma nó lijung nggak melijung, nó bongsi nggak bongsi. Itu semua tergantung mereka aja. Tapi mereka mau ya bisa ngày càng hành vi chỉ tôi sẽ phải có mối sangkut paut trong bề mặt này phải phân cảm phóng ra hiện cảm cho chỉ salah kim chỉ phải hampa itu dia mau masalah enggak baik pun jangan tahu mau tadi baik kata dia yang kufu loh
gimana tali xong rồi cái tali lộn như nó dân này hiểu là cái liệu mi cũng như lộ quỳ cho cái đồ là tốt nhiều mùa linh xì à mà nó phải thân mình còn này trong chuyện gì à cái gì tay xin mừng gì cả ở gì à karena dia ini mungkin tuh bisa dia di tempat ini kamu tak tinggal bisa karena di sini ya gitu ya kalau yang tinggal kan kamu tuh kok oh kayak itulah menjadinya kita mau backingan apa hukum itu tak ada backing kalau hukum bisa di backing itu parah dia nanti ya kan? Dia nggak bisa membuktikan dia jual nama untuk menjadi backingan dia habislah dia kalau dia ada backingannya habislah kalau kita kan nggak ada backing kita ada lembaga bantuan hukum untuk orang yang mungkin ditindas dari hukum tidak mendapat keadilan, kebenaran, dan selalu dijolimi. Itu bisa kita proses. Untuk usaha PBI ya, sampai Pak Prabowo ya, saya punya hal ya. Yang ini haknya kalau kita aja, lo ya lebih kalau dia, siang, ngaji cincin lo di bawah jadi memang. Dia cincin langsung ke Pak Prabowo ya kalau kita aja. Kami lagi kalau saya lebih, ini singa saya aja. Iya, yang mungkin ya, dia tim saja Pak Prabowo lagi ya. Bayang Ibu cincin oh, kalau tahu nggak cincin kan komboy oh, ya paymentnya dipandang enteng loh Pak kita Pak. Masa saya dihinain hasilnya saya ngomong ikut bantuan apa? Ya jadi kepala cabangnya media preskripsi Pak, kurang ajar dia Pak. Ya. Tanya semua teman-teman di sini ada nggak bilang gitu. Nyanyi bola. Iya Pak. Iya lah semua orang masih kan Coca-Cola juga lucu ya. Ya Pak. Kecil Coca-Cola juga sih lu lihat lah lucu ya Coca-Cola ya mau lucunya. Tinggal ya. Tapi dengan memegang cocok. Ya Pak izin ya Pak Iman ya. Maaf mengganggu Pak. Ada yang sangat penting yang mau izin bantuannya. Ya. Kalau kita saya sih orangnya santai, cuman kita kalau santai dibilang kayaknya kita ngolok-ngolok aja ya. Dia nggak percaya itu setiap permasalahan itu hukum pasti ada keadilan. Yang dia pikir itu hukum itu mungkin bisa dia ngebikin aja ya. Bisa diatur-atur dia ya. Kemarin dia pindah 2 orang, yang satu udah meninggal, satu sampai minta maaf ya. Nanti kita tahu lah. Oke lagi oh ya, nanti bener kan Bang kan? Jangan pengasuhan